Mātou whiwhia lawa fo ele nei, whiawhia lo mātou tua. Mātou teo mai e whamanu atu ma watu lewi inga i atu oe, o atu tau i atu oe lewi inga. Ma le whawhitai, alanga ina le nei e whiawhi mai o mātou loto le tua. Ia lowi inga i nei a whapenao na whaatele ina lava, whamaula rine i mātou ai a sitia lava oe, i mea maua lunga. Vi ia oe ono loa lofa ma loa anga lei. Wa ia fo ia mātou mata muli mawina i mātou nei aso le tua lo tautia ma lo le lei, lo wha maoni. Whapena ona mātou maua se aso fau. E ui lawa ina ua mau atu ai mātou te tonu. Wa ia se aso wha awapoina e lo mātou soifuanga o lo mātou e nei soifuanga lo mātou tua. Le mātou te whaftai e tua i atu oe ono loa lofa wha maoni. Ia vi ia lo swafa e whabawau. Au tai au mea lofa i tele, au whamunianga i tele ni aso. Lau tau singa ma lau leo leonga, te tai mailo mātou ole le nei teimi, whaatulanga ino le mātou maftanga. Whaftai le tua, ia vi ia lava oe whabawau. Mātou te whaftai atu le tua, ono Yesu. O i o le whao le tanga, mo whai ono mātou maua, o le wha moi moi ola. Aftai ono le whao le tanga, taulanga ola na o sia Yesu, mātou maua ai le fifia, maua ai le saulitonga. Maua ai so mātou te le tununga le tua, i le wha moi moi, o umana e saunia moi mātou. Pe a o le taimi e te toe fio mai ai Yesu, vi ia lava oi le ne fiafi, aftai tama, aftai nganga pa ia, i lo mafuta ino i mātou i le nei fiafi. Mātou wala watu le nei pōse i whatasi mai, mai whamanui mai, whau i mea umole a mātou whaia le nei fiafi. Whau le whalongolongo au tangata le nei fiafi. Whau mai fo i a te au ana o se au auna. E momoli atu lo finangalo i nei a whapenao no o. E loto ma fina ngalo o tangata Samoa le nei po. Whetalai lava oe le tua le nei fiafi. Sa uno atu i nei e whapenao na mātou langona whatasi. Se upu e fina ngalo i nei o mātou whalongo iai. Ma whai lava lea mwhamnianga mo i mātou. Ia mai e fwole ngā luenga. Ia tu maupe ia te oelevi inga ma le whamanu ma le whanitanga. E mai ia i mātou le whatau waa. Asa o loto ina lau whanau le nei fiafi, te talo i se nganga e whalewe lawe. Awe se ina le tua, asa o loto ina lau whanau, asa o sao le nei te mitaua. Nei o mātou whalongo se o lawa ina whai wina le mata upu le nei fiafi. Alo whapenao na mātou whalongo longo atu i atu o ese e whetalai mai. Mātou te talo le nei fiafi, e ala atu i a Yesu ke risolo mātou lii, malo mātou whaola. Amen. Ia e whatalo whatu fo le fiafi mātango fie lau whaasausonga Samoa e le nei fiafi wa tai mai elu tatu loutou sui fumu so mātu wola e le nganga pa io le tua lana tau singa ia i tātou le nei aso atoa pai fo on tātou mau le nei aso mātango fie ia via le tua leu tātou tonu mai fo le fiafi pe ona whaatulanga ina o le tātou Paul Klame, ia songa fuata i tasi il tāu le walu. Leo le a tātou sauni fo i tātou te mafuta, ia ma whalongo longo whatasi le upu o le tua. Ia aise ia o awina le lee fiafi. Whatalo whatua i lee fiafi le pa ia ma le mamalu si o tātou tunu, a mata mai lawa foi. Ia i ona tumtumu si i o foi o na iu. Whatalo whatu le pa ia o Samoa le lee fiafi. Tupu mai e o si o tātua tunuu. Mai se lawa fo i au na pa ia le tua mo tau masiofo. O lo o whapenao na ia o ngā lulue lea pito ma lea pito, lea nuu ma lea nuu. O lea ai ma lea tunuu o lo tātua tala whauto ai ono le ngā luenga le tua. Ia e whatalofa whapto i atu tō ne fiafi le swafo Yesu tātua. Li i malole ngā lulue, malole o staulanga fo ne vai o sao vai atu. Lea o tātou lia mai nei am tango le nei vai aso ia i le anga le leo le tua
ia o mana lulu le upu le aso na nafi ma lo le launga ma lo le folofola ma lo le fai o le finangalo le tua whaamanuia le tua ia toi ta fai o e o swai fiau alo e mafuta mai o lo tātou mafuta ne fiafi ia tapoi maia se i ho fai el tātou ngā luenga ia whaamanuia le tua ia te utau tu sai malo tātou wala wina ia le tua whatalo whapitoa ne fiafi nai o tātou matua tu asin sina o lo whapenao na mafuta mai ia ma whaalongolongo mai le nei pōl tātou pōl klama le nei ia whatalo whai ia te utau ma lo lava le te talo ma lo le whai o le whaiva ma lo le onsai ia ma lo foi le nofo fale ia whapenao na tau whawhengai foi ia ma tau foi matu pala o le talo matu inatu lava tama whanau Samoa wa lava le whengai matu te mga luenga le ngata foi lea ia lau whainga luenga le tua whawhitai te talo whamunia le tua ia te utau e tu sai ma lo tau te talo ia ma tu inatu si o tātua tunu ia o tu tarsanga e mana tua le fiafi ni solo tonu o mauta ngase ia po whela fo isme o lo e whatau toli ai ona o mai o le tino whatalofa ia toe lofo le tua pa ia tula na whamalo longa ia toe pe a whai o e mawhatia i ngase o le tino i le nei fo i vai tau o le soifuanga e mana tua nai o tātou usum tu whawhino o lo i tonu o whalipui o lo turi ala tu whasalanga whale malo whatalofa ia te utou e le suafo i Jesu le tātou lii ma lo tātou whaola. Man tua lau whainga luenga le nei pō, nisi o lo whainga i mtiute ma whaiva i tonu o whainga luenga ia, le ngata fwoi leo lungo ala tele i tonu tā vale, le ngata fwoi leo tonu o maota malawa o lo o ngā lulue mai ei nisi o le mamalu leo tunu u whata alofa ia tu tau, e le nei fiafi ma lo le ngā lulue, ma lo le whaiva alofa le tua, ia whata unuina fwoi whaiva mtiute o le nei pō, e steimi e ma e ai, toi fwoi e fwoi ainga, ia i le file mu o le tua malona saunga le mu e te itai e tuai ia lo auto soi fua mo so manto wola e le nei fo i fiafi nei fo nisi o le atau le aso tai au tiute ma faiva mga luenga ia lo fa le tua fa mnuia le nei po atoa le whenga ia i ma tiute mga luenga e le ngata fo i le ai fata lo fa i le pa ia ma le mamalu si o tatu o tunu ia o lo fa penao na tala fa auto le nei lololangi kolope lo tatu iai po velava se tunu o lo fa penao na e nofo mau mo wai msi wa inga fata lo fa ati atu tau ia te oile suafo Jesu le tātua li i whaola. Ma lo le saili ma lo lava le ngā lulue fo i nei aso e mese o nisi ia o lo whapena tu tusa o le mātou teimi. Ia le ngata fo i leo nisi o lo whapena ia ona ese ma o atu fo i ne vai taimi le teimi o le lalolangi malona ta aminusanga ia o atu le au ia te utau. Whai o utau ngā lulue whai po whea lava se me utau iai. Whea fo i se me utau no nofo mau mo wai e alofa tele atu ia te utau, tātou Paul Klamere nei, whaaftei tele lava le langolango mai, tu tō le Upega ile Loloto e peo na masani ai, asung fua te tasi, ma lo le sa ili mamau mai, pe a whai olo e mafuta mai, so se atu nuu, mai se atu nuu mamau, atu mai nei i Aukilani po New Zealand, mātou no nofo mau mawai, ta alofa atu fo il nei fiafi, ei vo nisio malanga mai tono nei ai Aukilani o no mafutanga, ia whaara velave mai se pole alava se whaara velave pole a fo i se mafuanga o e malanga mai ai e te tonu o le nei ai te leo kilani whata lofa atu ia te oe e le suafo i Jesu ia te fo i steimi o lumanai ia angalelei le tua ma ia pui ma leo whaatau nuina uma fo i fuanga i pei ona mafuai ona malanga mai te tonu au kilani nei ia ele whaangaluina foi nisi o stei mole nei ftua e whaafonga ma e mata ma e whaalongolongo mai e le tātou Paul Klamere nei o le tutu le Upega ile Loloto e whaapitoa le whaatalofa ia o le ni fiafi ia tātou mafuta a ua te pavelu ese malau telefoni e po o lau le tio po le alava se awala o lo mwhaiona e fiso tai mai ai se tātou mafuta ia o a foi le aso tai au ia nei pule a foi leo oe ma le ma ngā solonga o soi fuanga, a mai se foi ia, me o tutupu mai Samoa, ai, whasau me le nei teimi, tātou mafutai i se mafutanga whaale nganga, ala le upo le tua, ia so soni e tua ia te oe, e lau sa ilinga whaale nganga, mai se ia o le tau mafutanga, ia maua se so soni mo lo soi fua whaale nganga, so soni fo ia te oe mai tātou uma, awa le tātou savalinga,
whalenganga e le nei vai tau o tātou wo iai, patalofa e le sunga ia sau ne fiafi manga lulue, malo sau linga lue, whamnia le tua ia sau male ainga, ia le li, ya. Whamnia tfo i le fiafi e nisi whamna tuina o lantu o soifua, e le fiafi ia malo lava le soifua maua, ma le langi ma lo le tawivi, ia, waulia mai fo ni ia soifua, ia whamnia tu le tua, ia te utau, e tusa maleanga le leo le tua waulia mai uto waso soifua. Whamnia tu le aso whanau o si o awhine whaalitua la fono o Letitia, in le fiafi ato e tosu maltasi o te usanga. Yeah, may the Lord bless you, Letitia, and happy birthday, and may the Lord abundantly bless your life physically and also spiritually. Yeah, whamnia le tua fo le tamala ainga ya Carrie a Michelle whanau, vi ia le tua. Yeah, le nei foi fiafi wa tātou sawa le wali mai foi. Tātou te aleanga whaatasi le upo le tua. Whaasoi no le fionga le tua, le upo le tua. Ia, e foi nisi na so tai atu nei wa yaso. E mese la wali tu pao tina, whaapitai tina. E ngata foi nisi teimi e so tai foi ta ma, e pio tina la wai tele na so tai atu le tātou emaili, telefoni, ia o ni fesili, ia le ngata foi lea. Ia o ni vaenga te tonu o le mta upu e lua le pe tātou te whatau nuina, whatau ina le nei foi vai tau. E le tusia ngā luenga, ia ona e pe o i leana tau iai pe na tau la iai ia le tulanga, ia o le mai atu o vaenga umano o si o tātou li i whaolo Jesu. Ia ai o ilo i le teimi o le asesione, ia ai whapea foi, ia le tesisione, le fio mai o le nganga pa ia. Ia ma le salalau ai o le au missionare, ia ma le au apostolo, e ave le finangalo o Jesu ke riso, le tala le lei i le lalolangi. Tātou tala no mai alem, tātou toi fo i le whata waina o le nganga pa ia. Mai se o le aso le Pentekoso le tātou whata waina ai le launga Peteru, i le vai aso le na te nei, o le launga e ese le tāua, ia e te tauna tāua i whaife au uma le nei launga. E le ngata fo i lea o le au kerisiano whatuatua i le li o Jesu. O se launga na amatai ia le tala le lei, le fola folaina. There's the first proclamation, public proclamation of the gospel of Jesus Christ. So this must be very crucial, very useful, and very important to all of us, especially as ministers. Why? Because it will teach us many lessons, many lessons from this sermon of Peter. O se launga ese le tau e tele ni le sona e tele ni me matang o fi ta te a o a uina mai e tonu le launga lea pe ana tau le vaso le tene tele o teimi e pe fa le tau ia ta tou le tau tu ia le launga a Peteru ma upu ia o sa le mta upu e luo le tu se ngaluenga ai pe ta tu te fa le ano ia. But I tell you what, this is very important to us Christians. O le launga mua, o le launga na amatai o na whaao laina tangata mamauai tangata mua. O le uluai e ka le sia Jesu ke riso i lunga o le fungai le ale sa wai ai. Le sa wai iwa mai ona pap tisoina lea o e na talia la na upu, talia le launga mua, talia la na upu, male fia. Those who receive the word of God with gladness. Whamai ua whaopopoina. Whaopopoina whamai o lea aso foi, le aso leo le Pentekoso. Ua whaopopoina ai pe tolu afe o tangata. Tolu afe o tangata. Whamai le whai upu e muli ala mta upu lua whai upu e whasu malfitu. Whamai wala tau vii atu ile tua. Ma ua alo whaina ele no umalava. Whamai la ielea. Ua whaau popoina ile e kalesia. Mai ele launga le tasi. Whamai ua whaau popoina ile e kalesia
ele ali. O ina whaupopoina i le kalesia o le ali. E ala i le whaonga ina o le tangata, o le whailaunga, o Peteru. Ai whaupopo i le tua tangata i lana e kalesia. Wa whaupopoina le ali. I aso whaiso. O e ua whaola ina. Those who God saved. E ua whaola ina. Dea la tātou te whia wa ai il nei fiafi. E whia whaata waina ai ia valo anga e tolu e tu tonu le launga lea. Na upa i le titi ai. Au te manao ia whaama otia. Emphasize. I want to emphasize the 3 prophecies. Mai le profeta o Yoel. Leolo i tu tonu i. E vaema tuu i le tūlanga e mawhaiona malama lama le lei tātou i le mafuanga na leiona whao ngā ina e pe telu nei mausi i mai le whenginga tuai i lana launga. O le mau mua mai le whenginga tuai le umon tātou whaitawina mai le tūse Yoelu mtaupe e lua. Alono whaipo e lusu malvalu e o le torsuma le lua. Len tātou whaitawina le vaso lente nei. A le tusi le a Yoelu, e whaatau ai le mele nei. Nā leiona whao ngā mai e Peteru, ia upu ia Yoelu, po na sii mai e Yoelu. Ia le tusi le, sii mai e Peteru, le tusi nei e Yoelu. E whaatau ai, ia le toe a fio mai o Yesu, the return, the second coming of Jesus. Ai le ngata ilea, e whaatau ai foi malelilingi i fole a nganga pa ia, o le atua na ia fola ina mai, o le alilingi mai i le lalolangi. Memo mua lalna, o Yoelu e lua, whaiupe lusu malvalu e o tosu malelua, whaatau ai le toe a fio mai o Yesu. Tau matatu o e tala vivi, O le salamo e se fulu maleono. Lono whaipu mua le ngata fwoi, lono whaipu se fulu, ia male mata upu atoa le, o le mata upu fa mesia, a messianic chapter, or psalm. Luinga o se salamo e whaatitau a ngā i le mesia. E nāla na si i mai e pe telu le salamo lea, sfulu maleono. E bruwa tuai pe wha mao nia tuai i tangata wha longolongo e misi a tangata i utaia. Ia le toi tū mai o Yesu. Toi tū mai o Yesu. O le memo mua o le Yoelu, e wha mauti noa tuai i tangata wa wha longolongo le aso le a misi a tangata i utaia. E toe a fio mai Yesu. Ia male lingina i fole nganga pa ia. Salamo sumalono le wo mono vetu ai fata waile. Toi tu mayo o Yesu. O le salamo e se lau se fulu. O le fo si mai e Petelu i lana launga lava le tasi. Ai waia au maia ina ia faa mao ni ai to bring some conviction to the crowd, especially the Jewish people. Wha mautu ina ai ma wha tali tonu ai le au li ia. O Yesu, wa toe a fio ai o ia i le langi. Yesu lava le ai te e ma le tali tonu i ai tangata Iuteia, po tangata Israel. Nau ta ua, pen tātou talanoa le vaso lente nei, o le mafuanga lea a tātou baba ai le launga mo mua lea Peteru, o Yesu lava, o le o ngā tutonu. Jesus was the central theme of the sermon. O ian whaautu i ei mea o ma, o le launga atoa. Le ai masisia mea, na o Yesu. Ai o le mele mana o i Petelu, ina ia a watu ni wha mauninga, ena ia mai le whenga inga tuai. Ina ia mantua i
tutui ai loto le uli, a foi tatu no le vaso le antene, ina uma na fai launga petelu. Ai fai mai ia le fai unga, ina ua wha matalaina le tustala o luka. Fai mai ona tui ai le o la tu loto. Their hearts got pierced, ua tui o la tu loto. Tui ai lea, ile upu. Ana le au mai e petelu, mauia, a wafo o lato tu spaia. O tu spaia le ayu teia. O le whenginga tuai. This is their gospel. I mean, this is their scripture. Na alala na alu petelu, au mai mauia e tolu. Se ifa mao nia tuai ile au li ia na lato tu e whaasa telu. Ina lava la lato misia. O Yesu lava lea. O lea e soi fua mai, e o mai lava lea so lea, na launga ai petelu. E pruva tuai ile au li ia ile ngata o Yesu lea, wa toe tu mai. A o ia foi, wa fio le langi. A o ia foi, e toe a fio mai. A o ia foi, o loo soi fua pea. E o mai lava, ile a solea na launga toi petelu. E ui nauti, a e leo toi oti. Even though that he died, but he rose again, he descended to heaven, and also he is still alive. Mela lenga te ele. Mela lenga te tanga te yutea. Te tanga te nei le saule upu oka le maaio le upu. Saule ai ama se mea se vaipa noa e le yo iai pe telu le prupo le faa mao ni atu o Yesu lea. This Jesus, he is the Messiah. Lo inga o sisi faa punga. O le la unga atoa pe telu. E faa mao ni atu ai. Ina ia faa tali tonu wina tangata iuteia. O Yesu ele ngata o laiso i fua mai o mai le temilea. Mai o mai fua e alea sol nei. A o ia foi o le Mesia. O ia o le latou lava Mesia. Na. E vaeluaina la le nei mau mai le tuse i oelu. E taun tatou vaeluaina. Sa le tatou pai le titi ai. Whaataunuina o le nganta o le whaataunuina o le lingi mai o le nganga pa ia i tangata uma. E whaatuatua. E tā ua le upu le wha mai li lingi mai i tangata uma. Awai a tātou manatua le. E le o tangata uma. Na li lingi i aile nganga pa ia i le aso lea. O lono winga. E yesis teimi e whaataunuina ai. Le saunoanga lea le atua. E una uli lingi folo wanganga e lunga o tangata umalava. Wa laso le Pentekoso, na o tangata sa whaatuatua ia Yesu, na o se laulus fulu. Ia na olo le taimi ua, whaolaina le tolu wafelea, le no whamai petelu. Ina ufisili la ulia petelu, o la mato me fai, awa le umato whalongo le upu, whamai petelu. Ia utou Samoa. Papatiso o na autou maua lea. O lona winga la. Na mata fo na maua i e tangata ia le mea lama lea o lea. O le lilingi fo le nganga pa i o le tua ma faa ma manaina i la tau. Empowering them. E le ngata lai se laulus folu a le uo atu le lilingi ina o le nganga pa i o le tua. Na o tangata faa tua ai leo tangata uma. Amen. Na. O lona winga la. E na o le fai upo e se fulu ma le fitu. Ma le se fulu ma le valu. Na faa taunu uina i le aso lea. Fai upo se fulu ma le fitu la lea. O le maule o lea na si i mai le tuse yoelu. O le fai upo se fulu ma le fitu ma le fulu ma le valu. Paua i o fai upo na faa taunu uina i le aso le Pentekoso. O le siva enga ngai la loifo le fai upo suma le iwa e o i le lusu maltasi e lei faa taunu uina.
Na fai mai fai po suma le fitu o na aso inga tai o lo fa pe mai le tua e u ina o lingi fai lo nganga i lunga o tangata uma lava e mana tua e le o tangata uma na maua le nganga pa i le aso lea. Not everybody. Only the faithful people. O le fai po suma le iwa lu suma le tasi o le vaenga lo na lua lea. Vaenga lo na lua lea o le valo anga i o elu. Lea e le i fa taunu ina e le aso le Pentekoso. Ai fa taunu ina i steimi i le lumanai. Nai amata mai le fai po suma le iwa mai o te faia fo i vavenga i le langi i lunga ma fa i longa i le langi i lalo o le toto ma le afi ma le asu asu e fa ni utu e mua na li ua o le la i le pou liuli ma le masina i le toto. Nau tala noa atua i le vaso lente nei la le tue tele i stato fa mtalanga. Alo te utala i le fa masnonga. Talks about the judgment day. Ma o le aso la lea o lo o tātou wa aia ngai. I le lumanai fa mai o le aso le li. O le aso le li i fa te tau yaso fa masnonga le fitu tau sanga o popuanga. A o lo fa te tau fo i le aso e to e fio mai e Yesu ma fa tuina lona ma lo i lunga le funga ele nei. Amen. Tangata malawala o le ai tu tonu o le malo lea. O le a fa tumuina i la tou. Pa wale o la tu fa moemoenga. Pa ufo i le o le awala o le amwhaiona la tou survive ma serve Yesu i lona malo lango le malo fa le nganga. O le infilling of the Holy Spirit. O le nganga pa ia. O i le anyway, ta te o te aile whamtalaina o vaenga tolu, o le whaatumuina, the infilling, o le nganga pa ia, pe o nau taua. O le whaatumuina lai le nganga pa ia, le ala utala noa tua il menen whatua na neia. E pi folinga mai e tolu ni vaenga, whaatumuina le nganga pa ia. Le ala imtatu whapea. E le i wha ato o tō le whaatau nuina i le aso leo le Pentekoso. A o loo tātou wawa ai anga i lumanai. E le ngata na whaatu muina tangata at infilling of the Holy Spirit i le aso le Pentekoso. Sa le lingi mai le nganga pa ia. Whaatu muina ai tangata mua. Le se laulus fulu, mai se fo i la tau e na whaatu tua i le aso le Pentekoso. Ai mana tua. Ele ingata i fo i lai tangata ia na whaalongolongo le launga pe te rule me tau o le whaatu muina i le nganga pa ia. No. O le melo na luala. O le ongoing fulfillment of the infilling of the Holy Spirit. O le whaawawina pea o le whaatu muina o tangata whaatu atua. Ele ingata i. E o mai lava i le aso le nei. O loo whaawawina pea. E le whaatumuina tangata uma. Ai whaatumuina na tangata ua whaalongo i le upu. Ma whaatuatua i a Yesu Keriso. Masala mo. Papatiso. Ma la maolatu maua le mea na fola ina mai. Ele ingata i le aso le Pentekoso i le tolu afelea. Na faa au pea. E o mai lava i le teimi le nei. Until now, the presence. What happened? The continuation, the ongoing of the infilling of the Holy Spirit never stop. Fa'awau. Ai fa'awau se ia o i fea. Se ia o i le vahenga mulimuli. Ala le vahenga mulimuli. O le fa'a toanga o le perfetanga le aioelu. I le aso le li. I le aso le ngataanga. I le aso le whamsinonga. I le fitu tausanga matua atu o le fitu tausanga o popua ngau i a kopo. O le wha toina o lea wha tumuina i le aso mulimuli. E i le o onga i tau o le
eschatology, fulfillment. Lona winga, o le whaato aina o le valo, anga le ai elu, I aso mulmuli. O le eschatology, o le awa onga, I aso mulmuli. Le la yei le tel tonunga o le to tele o le au sikolo le tuspaia. O ina, e whaato ato to ai, le fulfillment po le whaato aina o le valo anga le elementa au ole, le lingifo le nganga pa ia, e whaato le malo ke riso. Le nganga pa ia o le tua o le a, whaatumuina ai, langa la atasi ale malo e le tu imsisi malo, I lunga o le funga lele. Na le malo ke riso, le malo o le tua. Le ana sau Yesu e introduce mai. Le usu el tato pese, le whakasa el tele o teimi. O le malo. O le malo e mamalu o le malo e file mu. O le malo o le ai sau. It's coming. It's here, but it is invisible. O le iai, tangata whaatutu o tonu o le kalisi kirisiano, ai leo ilo e mata. Aisa, e le ai se pūlenga o se whai ngā malo o lo iai. It's a body of Christ, invisible, e leo ilo e mata. E langa elo iese, kai sko kasi o lo o teita ia, I le au whaatutua uma ia Yesu, I le te mili nei. Na taape. Amen. Taape. To ai loa la tangata ia, po le tino leo ke riso, po le au whaatutua, po e o lo whape na ola whanango lango ma te talatu I la tau le whaatumunga le nganga pa ia, to ai loa I la tau le aso le sitianga. E sa wa Yesu e sitia, lana e kalesia, that invisible kingdom of God, o ai o tangata whaatutua, I le atua. Na fauleo le failo le malo ke riso I lungo le funga I le mo le afe te usanga. O na nofo tupu fatasi I le o ia, mai lato uma o e o le a, whaatumu ina I le nganga pa ia o le tua I tutonu o le malo, because the Holy Spirit will fill the kingdom, fill everybody, and everybody will live under the operation of the Holy Spirit, worshiping Christ on the throne of his father David. Le aifo matapuai mavivii tuli vai uma ia ke riso Yesu. Tangata e whaatumuina I la tau I le nganga pa ia o le atua. O le mausi ilo na lua. Na si I mai e petelu le salamo e sfulma le ono. Fai upu e valu e o sfulma le tasi. O upu ana e tasi. O le fo e to tonu o le mata upu lava le lua. A lona fai upu e lua sfulma le lima e o lua sfulma le fitu. A tango e fai tau le salamo. O upu umana ia I sfulma le ono. Mata upu sfulma le ono fai upu e valu e o sfulma le tasi. Le fo e to e repeat pe quote mai e Peteru. I le fai upu e lua sfulma le lima e o lua sfulma le fitu. So vatua se fa atatanga. O upu ne fa pea. Awa e tele tuua au ili tuunga mau. E tele tuu fo ia au lo tangata pa ia o ia ile pala. We e fai loa mai ia te au wala leola. E te whaatumu mai ia te au ile fia. I o luma. Na uta ua na lela. O le maulea. Na si me petelu. E wha mao ni ai tangata ia no latu whaasata. Luina o latu misi. E wha mao ni ai. O Yesu. Ua toe tu mai o ia. Tatu Yesu, a whaing tau whaalongo, ingi rumors, a whaing tau whaalongo, ingi tala pepelo, whapea, ele toe tu mai Yesu, lena whaasa taura Roma, male au whai lotu, aua tau te telitonu iai. Telitonu le mele o whea tuai. Leanga o lea e valo ia mai, le tau lava script, e kou aku spa ia. Valo ia ai, valo ia e tā vita. Valo ia e tā vita. Ma le au tū lea na mai e tā vita al salamo suma leona.
O le manatu au tu ina ia whailo atu. Jesus is your Messiah and he is risen. O ia o le tau Mesia, ma ua toe tu o ia. Na wha mai e tā vita e lan salamu, wha mai e te le tu ua, wha mai e le tu uina e le atua, lo ua nganga le tu unga mau, e te le tu ua lo tangata pa ia e o ia le pala. O le veseli, o i lai wha te tau i e tā vita na upu. Ai whai tau i e, pi fōlinga mai o ngai wha te tau e tā vita i a te ia, wha pe tā vita, a woti, e le tu ua e le atua lo tino, malo o nganga i tonu le tuunga mau e nofo ia. Ai ave le atua, e tu sai ma upu e na ufaita wina atua, fa mai ave ese le pule le atua, mai e te le tu ua pe au, lo tino pa ia le tuunga mau, lo luinga anu ese. Sooner or later, the body and the soul will disappear, will leave the grave, will leave the graveyard. Elu ese ma le tuunga mau. O ile na whai whaatau e tā vita nei upu. Na whai whaatau e tā vita i le mea nei e loa le whaalinga na mai e le atua. Na te perofetaina e iei le tangata o le a whanau mai i lona laina, po lona ainga. O ia lea o lona lava atali. E iei le teimi o le a oti ai mamaliu. Ai le tu ua e le atua le tamaa. Le tino Yesu e whaavavaua ina. Te le tu ua lo tino pa ia ina ia pala i le tuunga mau. E avese. Palongo fo leo le tu e whaamama mai e pe telu ia na upu. Mila na launga. Nai wha mai ai. O le nei fo lau perfeta ua perfeta wha mai se mai. Wha ipo lusu maliwa. Le au soe. Se e o matua whai atu i ate utou i lea tupunga o tā vita. I lea tupunga o tā vita, ua maliu oia, alea whatau ia Yesu. Mai se e o whai atu i ate utou e winga i lea tupunga. O i le tupunga o Yesu, tangatan tupunga mai ia tā vita. Mai se e o whai atu i ate one of my descendant, somebody that came through my line. Le lewa mai peteru. Se mai, se i o matua whai atu i atu utou, i lea tupunga o tā vita. Ua maliu o ia. Ua tanu mea foi. Ua ia te i tātou, lona tuunga mau, wa o mai i ona po nei. Amen. Anyway, o le vaenga muli na, o nae wha te tau i a tā vita. Se i o matua whai atu i atu tau, i lea tupunga o tā vita. Ua maliu o ia. Sorry, o nai wha te tau i a tā vita le. Si i wha sa o tulu vaenga lea. E leo Yesu, a nai wha te tau i a tā vita, e pe telua na upu. O tā vita, o le tupunga. Amen. Wha mai ua maliu o ia, iai tā vita. Ua tanu mea foi, iai tā vita. Wha mai ua ia i tā tolo na tuunga mau, ua o mai i ona pone. In other words, David died and his grave is still existing. He's still here and his body is still rotten inside his grave. O lai pala i ama, nai i tā vita ia, ponga iwi o tā vita e lona tuunga mau. Loringa e lei toe tū tā vita. Wha mai o le nei foi, awa o le perofeta o ia, o ile whatau e pe telu upuia, o tā vita. Walan whai mai o tā vita o le perofeta, ua perofeta mai e tā vita le mele nei. Ma ua iloa e ia, na matua tautō mai le atua i a te ia, tautō mai le atua i a tā vita. Na te whaatuina le keriso mai lana whanau i la le tino, le ala. Mai ua matua tau tino mai e le atua i a tā vita. Na te whaatuina mai seisi tangata mai lona tino, po lona leina, po lona au ainga. Mai e ti e ai o ia i lona nofo ali. Ua mua i loa e ia, o lea ua na whai mai ai i le toe tū mai o le keriso.
ua le tu ua o ia le tu mau, means Christ is no longer in the grave. Ua le o foi le pala I lona tino. Ke ilala uli ia, e nga vatu la unga petelu, e vatu e male mau, o le tau vita lea, na perfeta I mene I whata tau ia Yesu lea watu e tu. Kua ke I hatangata I uteia. Amen. Na, maulon tolu, si I mai e petelu le salamu se lau se fulu, o le matau pu atoa, ai pe o le whai pu se fulu, a o loo whata tau, le au mainga e petelu o le maulea, e pruva tua I pe wha mao nia tua I tangata ne. O Yesu lau to e fio ai le langi. Jesus is descending to his Father. To e fio Yesu. I mean, Jesus is ascending po ua fio, not descending o le nganga po inga descend au. Yesu wa ascend po inga ua fio ai. E se le fio ai, e se le fio ifo. O le fio ai, o le ascend, Jesus is ascending to his Father. Wa fio Yesu le langi. Na fa mai upu mai o tulei mai le fio nga le li I lo ua li. Ia e nofo I lo I tu ta matause, ia o faia o e ita ia to e mamea e tu wai o vai. E tasil fa liungo nei upo petel, wa valo ia e ta vita, le toia fio a e o Yesu I langi ma o lo o iai o ia I le tu ta matau o lona ta mai le langi. O upo petelu sa ia fa ilo atu le moto tangata fa pea, ona ua nofo tupu Yesu I le tu ta matau o lona ta mai. O le mafuanga le o tatou mauai, le aso le nei, le lilingi ifo le nganga pa ia, I le aso le nei. Wou tau whaalongo atu I mea, wou tau whaalongo iai, wou tau waai atu I mea, wou tau waai ai. I mea mateu tia wou tau moli mawina, le aso le nei. Waalana tutupu me nei. Ona o Yesu wa fio o ia I le tu, tau matau, o lona tama. Nono winga na fio Yesu, ai lilingi mai, le nganga pa ia o lona tama. Pai po tolu lua. O Yesu lava lena, ua toe whaatuina le atua, o moli mau I mato uma I le na mea. O le nei foi, ona ua si tia o ia I lunga, ele a ao tau matau o le atua. Ma ua maua e ia mai le tama, whalongo, ua maua e ia mai le tama o le anganga pa ia na fola ina, ua lilingi ifo ai e ia le nei mea, ua outou loa ma whaalongo iai. Mai Peter. Yes. Jesus is enthroned. Jesus is exalted. And now he had the authority from his Father so that he can pour out the Spirit. Today, now we can see that we have the Holy Spirit. Why? Because Jesus is in heaven at the right-hand side of his Father. And now he's pouring out the Holy Spirit today. Mena wala ino mafua le asul nei. Langa la uno fotupu Yesu le langi. Ana fa pe le fio Yesu le langi. Ele aise ngango pa ia le asul le nei. Le no fa mal mainat. Wa va ele tua ia Yesu lona tali. O lona tali. Wa ia toi lilingi mai lona lava nganga pa ia le aso leo le Pentekoso. Ma faa manui ai, ma faa mamanaina ai, tangata faa tua uma sa ia le aso. Faya tupe teri ai la tau, o le nganga pa ia lea, sa fola ina mai le tua le tama. Lea ana lea fio atu lava, ma toe fo i atu lo na alo, e to tasi i le langi. Ma ia no foia lea no foa le lofa tu noi lo na i tu tau matau. Ele tupu le aso nei, lea na valo ia, e yo elu, i le iwa senaturi lo na iwa.
Mamao i tua, mamao i tua ile. Tala o le vavau, le aso ma le teimi na valo i ai. A o lea fatu a lilingi ifo, lea fatu a tupu. Aso e ngatai. Ai sea, ana le no futupu Yesu ilo nofo ali, ile tuto mtao lontama. Ele avatu lontama le fatangana ma le pule, le lingi loa le mea na au folfolaina, na au whaongaina ila au no yoelu. This is your moment. Now you can send the Holy Spirit and feel my faithful people. Ma whaatumuinai tangata whaatutua. Amen. Na, o le point po le mea tā ua na tau ma whaipe telu e whailoa. So te whomono whatua, so te whatua ngai tā ua. O le mea tā ua lava na manao pe telu ne ia wha mautui ma whauma loto o tangata ia whalongolongo. Tangata iu teia. O Yesu o ia o le Mesia. Ma o loo soifua mai lava o ia. E o mai le aso le nei. Nena foi te wina na nei. Na watu e pe telu ni wha maoninga i nei mea pe ono foi te wina le tele fo vaenga. Ai, na manao pe telu e watu e ni wha maoninga. Wha maonia i tangata nei. O le memo mua o ngā luenga sa whai e Yesu. O ngā luenga e le aise tasi tangata e mawhai o nei e whai. Ngā fwoi e tau ai nā. Ngā fwoi e tau mai nā e le mta upu. Na, whai upu e lusu malua. Se mai o tou Israelue. Wha longo mai nei upu. O Yesu o le Nazareta o le tangata na whaasino ina le tu e atu tou. I mea ma mana. Ma va venga ma whai longa ua whaia. E le atua i o tou luma e ia. Lesi le mea na sii mai e Peteru. I lana launga. E wha mao ni ai ma toe. Mo mono atu i mafau fau o lauli. I a masal salo. Nano utou vavai, nano utou whalongo. I mea na whaia Yesu. Lase si mea tau te mana na o e whamau ni o Yesu o ia o le atua, o ia o le alo o le atua. Tau te leo mana tua vavenga, tau te leo mana tua tala i vavenga, tau te leo a aini vavenga na whaia Yesu. Tau te leo i mata, e lei nisi o tau a inga e na wha malolo ina Yesu. E leo vavenga i loa na e tau no tau te le tonu. Le tau. Amen. O va venga ma fai longa sa ia faia. Mai se lava le evangelia Ioane o lo tumu ai. Va venga mea actual miracles and signs and wonders. Fa mauni ai lona ma malu ma le mana sisi ese sa ia teia. Ma fai lo ai e tasi lava o ia. Ma lona tamai pe ona iele Ioane sumal fa. Fai upo sfulu. Ma sumal tasi. Lesi mea na si imai e Petelu salamo le sfuma leono. Wata ua ile manino ma wha maonia le oti o ta vita matanu mia le tunga mau. O ia o profeta le tua e sa wha tau upo ta vita i a Yesu o ia o le Mesia. Sa le i tu mau ai pe o ia le tunga mau. Ai sa toe wha tuina mai o ia e lona tama. O le si mea sa valo ia lava Yesu o ia lava. O le tuitu maleola. Whaalongo ia le tele o tangata nei. Ai le tele tonu. A le fo ta ua mai i le whai upu le tonu suma le lua. Tau whai tauina. Mai o Yesu lava le na. Ua toe whatu wina e le tua. O moli mau i mātou uma i le nā mea. Toe whaatuina mai e le tua. Aina tau tino a Yesu. O au lava o le tue tu ma le ola. Evangelia Ioane mta apo sumal fava upe ono. I am the life. I am the resurrection and life. Leise si el watu ilo utama. Pe ale ui mai a tea. Lesi mea o le fio ifo le nganga pa i le aso lea. Lesi le wha mao ningo e Peteru. E winga ia Yesu o le Mesia ma ua tu e tu
Ma o lo soifua pe o ia. O le afiaifo le o le nganga pa ia i le aso o le Pentekoso i le ti a tolu. O le afiaifo le nganga pa ia o le si lea whaamau whailonga e whailoa tua i tangata. O Yesu o ia o lo soifua. O ia o le Mesia. Pe ona whai mail whai upo i tolu sumal tolu le la whai te wina. O le nei foi, ona ua si itia o ia ilunga, o le a ao te umutau o le atua. Ma ua maua e ia maili ta mao le anganga pa ia ua fola folaina. Ua lilingi ifo ai e ia le nei mea ua outo i loa ma wha longo i nei. Ia le ua whaitau wha alua atu vangana. Ade wha mautuina, male ia mausali lo tātou fo i wa ai iai mo lo tātou tel tonunga mau tutu le tā ua tele. O le launga le nei a Petero. Amen. Ia. Matau lia la le si talole melena moa 29 fisiri o le tā ua tele o le mele o le taimi na sui ai ma li liu loto tangata iu teia i le upu, le teia i le upu o le tua. Whao la ina ai ma sui ai o lango tangata. Mai le whai upu e tolu suma le fitu e o le whātasi. Amen. Ai o te fi au mai ala le tātou no le whao le tanga. Ma le sui ai o tangata i le launga mua o le whao le tanga. Le upu o le atua. Ai o te fi au mai le whai upu e lusu ma le whao. Whai upu e lusu ma le whao i nalo i eile ata matanga o whielama. O le tāua o le launga lea. O lo o mamoli atua i fo i male whao le tanga ina ia whao la ina le tangata. Anga sala pe asala mo. Ma whaatua tua ia Yesu. O le whaipo e lusu man whao o whaapelo na whaitawina. O ia ua whaatuina mai e le atua. Ua na tatala i puapua ngā o le oti. Awana le mawhai o na tāo fia ina ai. O ia. Whaapelo manatu. I whaale tāua le whai upu malon whaitawina i pi whaale ise. A anoa pe a fua ngai. Isi vaenga tāua i umon tātu tala no e telo. O le whai upu la. O le whai upu e matua i manino le leo tele mai ai o le tāua. O le wha o le tanga. Le liliwina mai le pong sa ma le oti a ngai i le malama ma le ola. Amen. Whamai o ia ua whaatuina mai e le atua. Nā lai tau tala ia Yesu le na whaatua lon te maa. Ai whamai upu nei, ua na te tala ina. Whamai ua na te tala i puapua ngā o le oti. Ai whalongo lai upu ia. A wana le mawhaia o na tāo fia ina ai o ia. Ele i mawhaia le tunga mau o na tāo fia ina ai o ia le pong sa. Ma le malaia o le oti. Le upu lea puapua ngā o le oti. Le ufa Britania, agony of death. E iso na winga e whamatalaina e whapea. O le tuunga mau, o le manawa lea. E whaatustusa i le mea sa tātou iai. I tu tonu o manawa o tātou tina. Ai tātou te lei whana nau mai. E vai e ile ata. Sa e le iloa le malam lama sa i tu tonu, sa u tu tonu foi o le manawa o lo tina se tu lo lava. In the womb of my mother. Ai ele teimi na o saua i fafo. Pe i oe, tātou whana nau mai o tātou tina. Ma o tātou loa le malama lama. Tātou o mai le neila langi malama lama. A ua elu ese mai e taipe o se tuunga mau le mea sa tātou iai. A ua e whanau mai i le ola. Mea whala nai leina whata tau e Yesu. Le mea tau o le tangata ua
a mata lona o langa fau ia ke riso, ai whātatau ile toe whānau. Born again. Lena vevesi ai ni ko temo vamai. Whawhewna u toe whānau mana volo tina. E vamai Yesu. O le whānau mai le tino lea. A o le whānau mai le nganga, o le nganga lea. O le atala o lo tātou iai to tonu, o le mea pong sā po to tonu o tātou tina. Tātou te lei whānau mai, i le tino le nei, maua leola, wa vatua e le tua leola i atoe, ina ua tipi le kōd fo le mai lo tina ua maua, maua leola, mai le tua, wa e ola, wa e manava. Wa le tue manava i lo tina, le manava lo tina, au e manava i le manava ola le tua. You have a new life, you got a life. E whalongo fo i upui o ngā luenga lona mtau po sumaltolo. Wha maunia mai ai i ale mele o te whētua. Mtau po sumaltolo alona fo i po tolo sumaltolo. O loi ufa pea. O upo le launga a Paulo, la malanga mapanapa. Ale manai e o le launga a Paulo le launga tuai i tangata Anetioka. Matangata le mesa yai. Ai fa mai le fai upo tol sumal tol. Ua whaao lea e lea tua i a te i tātou o ala tau whanau. I lona toe whaatuina o Yesu e pei ona tu sia foi i le salamo e lua. Whalongo lai upu ia. O lo ua tali oe, ua whānaua oe e au i le aso nei. Te mawai fo lele iai pe o le whātatau mai, o le mea sa iai Yesu, sa whānau mai ei o ia mai le tuunga mau, a ngai i le ola fau, ma si tia tuai o ia i lona tama. He was exalted. He was resurrected, come out of the grave. Aluese mai o ia maltunga mau. O na aluatu ai leo o ia ma whaapaleina, ma whaamamaluina o ia. Ina ua toe fo'i atu o ia. I lona tama. He came back to life, and now he's exalted. O luingo o Yesu lama. Na ia au maia se ata o se whaataita inga o le mea tau o le toe whanau whaalenganga. E lo le tinana le tātou te whaatau ina whanau mo le tina. A o le tātou whanau whaalenganga. Nā ngā le winga ngā le upu, born again. Born again means to born from above. Toe whanau mai i le atua. Whanau mai le pongsa, a ngā i le malam lama. Whanau mai le oti sa i aile tangata i laulangi, a ngā i le ola fau. Le i upuia. O le winga i o upuia le no whaite wina nei. I whamela apostolo Paulo. Whatatau i a Yesu ea. Whamai o le atali oe. Ua whanaua oe e au i le aso nei. Lo winga o Yesu. Ua whapenao na alu ese mai o ia mai le manava. Manava o se oli po le manava o le tuunga mau. Ma whanau mai o ia. E whai ma whaata inga o le whao le tanga. Le la ua o mai i le whai ungo le lau ngā Peteru. Oka se mātanga o fie. Oka se māneia. O le mea ua o iei tangata. Sa lātou whaalongo i le upu. Ma o lātou talia ina. La le mea o iei whanau whaale nganga. Whanau mai le pong sā ma le mana malama sa iei. Anga i lea. Anga i le ola fau. Ma le lingi atu i le nganga o le tua ma wha ma manaina i lātou. The moment that they accept Jesus in their lives, that was the moment that they came out of the darkness into light. Out from the death into life, into a new life. O mai lātou i se ola fau.
tui o la tu loto le upo le tua. Mai loa ai le matau tia o le ngā ruenga le upu po le tala le lei. E momoli e tuina le wha o le tanga. E wha longo i ele tangata. Ma wha tua ma sala mo i le upo le tua. Le o mea le teimil nei. Le alavai e valo ia. Le alavai alanga. Le alavai fola. Le tala le lei e ana au auna. Ina ia tu tele ni tangata e ese mai le tunga mau. Le ale tunga mau o le ata o le oti le lololangi mono tu ina naunga. Ai exalt. Ai whaeaina. Whaeaina ia maua le ola fau mai a ke riso. Mai le lua le konito mta upu e lima o fai suma le fitu o se ua ia ke riso. Nale wingo le upu o se ua na maua le wha o le tanga ma fio mai le nganga o ke riso i tu tonu ia te ia. Fa mai o le tangata fau. O ia, he is a new creation. Fa mai ua vai mea tuai e whauta. Ua wha fauina mea uma. Amen. Na, talo la ua tali e tuai ni. I nai fisili e winga le wha o le tanga e pio nai fisili o lesi vaenga o le. Lesi fisili na fisili mai le vaenga le la tatu o te lo le ale uma. Ai wha uma le vai aso lea ia le vaenga ta ua lava o le whai unga o le mata upu lea e lua le tatu tano. Mai le whai upu e wha suma le lua. E o atu le wha suma le fitu. Lea la ua. To tele le karesia oka. Tolu afe. To e la unga pe telu e le aso na popula ai o ina savali ai le pipili. Mea no atu e maioane. Fa me ufa popo i ai nisi na wha o leina wa lima afe. Ia au te loa. E sili atu le nanu mera pe a whaita wina umatangata. Le ringo wa tumu matupu le ngā luenga le e ka le sia le atua. Le la tatu vava ai le whai upu e lu fasuma le lua o le a le tua inga e ka le sia sa iai. Le amatanga o le ka le sia lea. Te lo sa tu tele dominated tangata yu taia le ka le sia le amatanga e Yerusalema. Muliane na wha popo i eina i tangata nu ese na iei le ka le sia Yerusalema. Wha te tainga la inga o Cornelio. A o le to tele o tangata nu ese a to tele matumu mai tonu le leulua e ka le sia. E na ua whatuina le ka le sia lona lua i ane tioka. Ma a mata eo na lo lofi mai loa tangata nu ese i tonu o le e ka le sia Yesu Keriso. Al to inga mele sa iai le ka le sia. Nai whamatala mai le whaipu e whasu mo oka le mānaia. Whamai ua tu mau pēr i la tau le mata upu le apostolo la le mata upu o le upu o le tua. Ma le mawhutafuta whatasi le mawhutanga. Ma nei o le mawhutanga. Tolu ma le toftofinga o le areto le whaamanatunga. Ma talo talonga ta talo. Wa o fo i le fefe i tangata uma. Wa whaia fo i le wa apostolo wa venga. Ma wha ilonga i tele. Fa mai wa wha tasia fo i e wa wha tua umalava. Wa tu tele ala tu mea umalava. La na mea o le foai. Ua whaatau tu fo i ala tu fan. Fa mai whaatau tu fo i ala tu fanua ma o loa. Ma ua tufa. Le tau o ia mea i tangata uma. Ua whaatau i le mativa o le tangata. Le mea le nālava o le foai. Ua la tu no nofo pea ma le loto ngatasi i le malu i le aso ma le aso. Ua tofi fo i le areto i le fale ma le fale. Ua la tu ai a la tu mea ai ma le fia ma le loto wha maoni. Ua la tu vivii atu i le atua la na mea vivii ta puai. I le atua ma ua alofaina i le nuu malava. Ma ua whao popoina le ka le sia le li i aso fai soo o e ua whao laina. Te loa e sele manaia o le vaenga lea o i tatu te loa po le alto inga e ka le sia. Sa iaile e ka le sia i le amatanga. E ono la ni ma te itusi o le fa po le F. E ono o te fia o mai ai ni mea tā ua. Sa whaia i tu tonu le kālesia. E a mai ei se whaataita inga po se ata tā ua ia i tātou.
I le tāua tele o le amatanga o le ulua ekalesia. Ina mawailas o le Pentekoso. I le nau o tangata, i le o mai whaatasi, i le for one reason, o mai e tāpuai, o mai e mafuta ma tāpuai whaatasi i le atua. Taimi lele i ingi wharasa, le ingi sunako sa whai i fale o ainga, a matai e kalesia i ea vai taimi. A o mea sa la tu whaia. Mea i e onon tā uana nei, tonu le mta upulea. E tā ua ilu tātou vava ai i le upule nei o le tāpuai, o le worship. Mea leo na o tangata i le maftanga i aso ia o le maftanga i o e tāpuai. Yo mai fo taimil nei. Fa tā ua i e tātou le tā ua o le mel nei o le o i le aso sae o e tāpuai. E o le maftanga. Tātou tele o le lotu. Ai tātou te o tātou tāpuai. We're not going to religious, we're not going to church, but we are going to worship. Ai ono la mea e watu whatino. There are 6 elements. Ai lela o te au maia i se whainga fia on tātou o te itasi ai le vaso le la sau nei. E amata i le wha mea umane i ono, mea na whatino e tangata. O mea fo i e whatino, e ala i ona e alu i le lotu i le aso saa. E te tau ona e whatino mea ia. E 5 mea e whai le service al tangata. Ai tasi le ministry le tua. Le lau whaalau tua. E amata uma le wha. A whailau i sau peninga e tango le tusi. E amata uma le wha. O le memo mua e whatino o le tāpua inga i le amatanga i le lotu e kalesia kirisiano. O le mea tau o le whaalongo longo. A o le upu. A le o wha amata tu o le vaiga mua. O le F mua o le whaalongo. Wa o batuang inga le upu. O le alei sona loloto. Ma sona anoa. We can never see any profound if I just say the word. Ai au whai atu whaalongo i le upu. Ona matango fie lea. Awa le mea tāua le upu. O le tāua o lau whaalongo. Whaalongo talinga ai sili ai le whaalongo o le anganga i le upu. O le mea mua la tātou te o te itasi e le vaiaso le la zau nei. Whaalongo i le upu. I le mata upu ale au apostolo. Le sa whaalongo ai tangata o le kalesia ia o onga. Mata upu ale au apostolo. Mata upu whaavai ale au apostolo. Nai te maua i le e peru o lona mata upu e ono. Whai upu mue o le tolu. Le mata upu o le au apostolo. Talo se utango e, whai tau atu. Ta upu whaavai fo i e taunga whaavai e ilo so e fua malo uola. I leo langa wha le nganga, ma ta upu ta ua nei. Ta upu la le lau apostolo, o le upu o le tua. Ai amai ala tu mta upu ta ua e la amtanga o leo langa wha le nganga. Mai o le melea, i nā tātou tu ua ia o mata upu ia po awa onga, mua. A keriso, a ia tātou wha o atu i le wha ato atoanga. Au o le toi tu uina i lalo le wha vai, the foundation of Christianity, of Christian life. Lale me mua, wha vai o le salamo. I ngā luenga o tiai. Lua, ma le wha tua i le tua. Tolu, ma ta upu le papatisonga. Me ia leng tatu ta ua e paulo i lana launga i. Ngō fisili lau lia pa lale me fai. Alesa wei me ia e lua le wha vai. Mai paulo, salamo, ma papatiso. O le mata upu le papatisonga. Mlesi mata upu wha vai. Ale wa apostolo. E manau mia foi lo tātou ui ai i wha vai lea. Ma le wha e o lima. Ma le mata upu le toi tutu mai. The resurrection. O e woti. Ma le mata upu i le wha masinonga e wha vavau.
ta upula nei ono ale wa apostolo le la ai fa longo ile memo mua fa longo ile upu le tua ta upula wa apostolo o le falo na lua fa tastasia ile maftanga united, come together, unite and fellowship, unity. Fa tastasi le maftanga ke loe fa luanga ta umai le maftanga I samai palkala falenga o feite wina tone ongol ta u le maftanga e tono le kalesia o le falon tolu fa manatunga na sa nga o le tofto fingo le areto amen le falo na tolu le na falo na fa tonga atu o le fa tonga o le si upo o le tatalo le si na meta ua I le sa te alu le sa fa tonga te alu le sa le lotu te alu le sa te apuai te fa tonga te talo I le tua o le falo na lima o le foai. Pe mai le whapunga wo tu tele ala tu mea ma ua tufa atu I e matitiva. Isi le meta ua I tono le kalesia o le foai. Ana le foai tangata matitiva. I te tono le kalesia. E le lifia mai na yo lato uso matitiva. Matua matitiva lava. And they were all in common. On tutusa I leo I lato. Ina wa iai le foai loto tangata. Ona wa fatu muina I lato le nganga pa ia. Male mea mulmuli, melo nono. O le fa manu mavivi. Worship. Praise and worship. Fa manu mavivi atu I le atua. Yeah. O mena tātou te fia tal noa le vai aso le wa ese le tāuangi a tu fatasi me ilmu tasi ala upu e tu fatasi I mene iono o le tapo inga worship a e te talo ngai ke worship ngai te tapuai a e foai nai te tapuai a e vivii nai te tapuai a e te talo nai te tapuai a whailau whamantunga, nai te tapuai. A whatastasi le maftanga, nai te tapuai. A whalonga foi le upo le tua. It's a part of worship. Nā foi e te tapuai. E tātou te pai e le vai aso lea. Tā ua mea. This is a very simple form of worship that ever revealed in the Word of God. But I tell you what, this is the form. This is the original form of worship. O le whainga leo le tāpua inga sa a mata mai ai le kalesia. O la tu mei na whai. Ia, le ua o mai ngiwai taimi. Ia ua pū le a le whaala puputonga ia ma la kou style, ma swing, ma whainga, ma pattern, ma forms, Pai ese le maneia o le form lea. E a foi e. A tātou wawa e mene e ono. O mene o le tātou le sae fatino. E lima tātou me fai. A tasi ale mea le tu e fai mai mo tātou. Ola na upu. Ola na upu e fola e lana wauna. Au isi mea uma. Ka koke minister I le tua. Fai loa to elu tatu fa mauni le tua. Ai tasi ale me sa ule tua ile sae fai. Maso uma ka ko mai fa tasi. E mai lana upu. E mai lana au na fai au e mai a. Se fa fanga I lo langa, malo o langa. E le o sa o ama le leila o sa vali fa le nganga. Anyway, ya na fangata mai ina. Ala talatu tatu leina. E le fiafi. E se fia fa popo mai foi. Ya pe foi so fisili le fiafi il tatu mta upu. Talatu tato leina le fiafi, a leo sau tato luaival out, alofa lava, sui momua, alofa. Alofa poni. Alofa Antonina. A mai o tina.
Ia le malolosi a whaftai wati lau sunga. Ia le li. Ia hamene. Whaftai mo mata upu nei tula le po. Maana ia tele so mai ngata to mata upu malina hoi vai atu. Ia o mai nei vai aso vi ia le ali. Whaftai tele lava. Lau sunga mo whaamala mula mai no le aksionga le atua. Maana ia foi nei vai ngau Toi au mai e mawhau atiri e morewa i aso pe au lia e upuia e ono e ia le atua i mea uma e whaftai tele lawa poni mo le tuwhaina mai o la fionga le atua whaamana lama mai i mea uma lawa ia le atua i arafongi ia le atua o ai pele ma losi le tino le lo sol ma fofau a sili le anganga e au nai pia tau tua lona fina ngalo Ea ngā fui mo mātou nei fia mau a tili mala malama ia fio ngā lea Ia le li. O le mala awa tile la lango a tila po kalame Tele lava. Tile lava manuia le popo ni Tai e te o tina, tai tele lava le lango mai. A lofa tele atu i atu oe, tatu tue whilo i fwelewa yaso. Lofa atu fo ia te oe mal whalitua ma la inga. Tai soi fo ia, whāton ina, whāsoi fua. Patalo fo le tatu walau, talofa. Talofa lau. Talofa, dau. Ya. Malor soi fo maua. Alo lava fa ko al marulu. Ya, al kala ngi ko inga. Nei mo le nga fa kai mal fa malo do sunga fa mal mai nga mai. O me wa uma wo fa ka wo ma vai ai dei te mal ma ke de pe nga fa mal mai. Yo. Ai Mori kwala nga fa kere la nga do nga fika. Tai. Yeleri. E nga mo mako. Yo. O ese lo fia malam lama masai di le fia po ya le kwa. Wa kere vai nga lo loko. Ele o ye mako fa umale. Yo. Pia ka wal ku se fa ka nga fa ka wa pa nga uma. A winga ka si upu mo nga winga me kupu me. Yo ai kere fa mama me lo sunga pa ka o le kwele nga whafkai, fonki. Tai. O ia le kua pea arau kala, ia alo whangia le kua pa kumurau. Tai tele lava. Mō le wholfula inga ma le whamana meinga o ngā whionga pa ia. E o ngā mo i mako nge o lo kamu whaiak. Ia le li. Ia e whamungia le kua e lau sunga ngai po, whamungia po ki ngā le ainga ma le kunga whaalo. Whaftai lava, e tue lauso. Te uso atu lau, whionga le au. Tātu tue whelai fwoi lewa i aso, whaftai lango mai, alo whaatu fwoi atu, e mala inga. Toi fua ia fonki. Ia, whai e soi fua. Aso. Ia, na walau mai, na i ele avanoa pe e fia walau mai, e fwoi so fina ngalo, e fwoi se fisili, ia, walau mai, na e molo avanoa nei teimi, te i fua umal tātou teimi, e tue walau mai, ia, na lewa yaso, ia, tātou aim whanongolongo, ia, se ia wili ili tātou upu, ia, i le vai asfou, ole ya tātou walau, sau tātou walau, talofa. Talofa lau. Asa mo poni. Talofa Jake, malo. O mai taranaki. Mai are. Mai maru lua. Are aka fore afi baka le TV para no ko pokalami. Yeleli. Ia, sa kaya morka ko pokalami nge fi pon. Yeleli. Ko ko nga wo fa so ko fo inisio kama makinga makua. O se la ngonga fo ngaro ngi kanga. Ai ma ye mele i paso mai ide lua i kapoinga. Ia. Pero e kapoinga le foi ai voi apela mo morang karita. Ia. Fa ka de se va e kapoi i lungo no bongo. Ia. Pe ko ia. Na. Ela ve uma ya me yo no yanga u fita wa ka ki o este i me para mo ngang fai mi siona tali. Pero ga fa so. Ele ka unga era sam ngor for sai i Skype. E quero que capuai falong. Ia por ale o pura for ia be no masa ngira ka ko ke i o ko na for be yo for sa. Yes.
Ia atu ole se aunga le ia ka o. So I me pe ia so. Ia. E pokalame ka ku I pe o fa so mai lo so ni. Ele. Ia. Kola nga fa pon. Taftai. Mo la ngo pe. Talo fatu ia tu mo se wainga. Te ke ngai. Fo ia I lo sunga ia ma pe ho fa ko mo ko alo. Ne ho mo ma ko ngi. Ia, te ke al marulu nga. Alo fa tele atu take. Ia. Ia fa se fo. Ia, se fo. Talo fo tatu blau. Talo. Lo. Yo. E ki la le tio. Talo voli. Oi. Ia. Te tong fai mai ia ole nai mo tatu o no. Te titi a hoi uma tatu minute. Ia ona tatu fatu fa fo le fiafi. Ai tong fai mai pe a fai oi tong fai mai le fiafi. Ole taua I ole nei meo tapu inga pe fon sao noa ia nisi fo su ia mese sunga ia Jake meo tapu inga. Ne taua ia ole nei te lo mani ia e alu lotu le sa. Ia ue te manat fo la te alu lotu. Angai te alu te tapu ai. Ole lotu e peo se upua. Mama sangia ai le alu e tapu ai le. Ia. Alofa. Tatu walau. Alofa. Ia. Ia. O ngā lava e leo tele mai ale. Le la ki la le tio a. E taunga tape. Ia pe titi le mulan. Ia leo kape. Ia. Ola longa mai. Ma lei. Masau. Tau no mai. Tina. Bangi kele ka sili mere papiso. Wai boya sa kalo kulo ku masange la ki kalo me va pega. Ya kai ni wa mang malo le ku por sile bu yesu ku poku. Le kau papiso ka wa pona ken. Pona ken ya yesu le dinga monga ka sili ye ba wela langi pile bu no. Era piso Agua ko ka ino kupu le tenga. Ele se pile mu pon ali ngolai ka ku wala ko yula ku. Ba fo fa wali de le sa wala pa yo le to yesu. O ka se ma ka ngo fie ma eu. Ese mo yo le me yo pa piso. Male pa piso le nganga ese ma ka pia ese ala kala ngonga malo ka mal malama e ngo. O experience leo langa fio mai Yesu apon. Ya. Ela be ingo ka ko malalanga mai sa mele a kalia Yesu papito. Ia wa ko. Langi e mo ia e o loku ke al foi o loku ai nem foi ngo vai so kanga ka. Masa ye mo fa ko ia. Ia wa kai e pakanga le lo se mea e ka o kiele a fio ngale tu. Te asa individu ka kalilo. E vanga ma ele kala wole lenga ia papiso ai o ia farenga mga ia piso ai le foi papiso pa que ni que de que alura fa fiku nga e mal mla mai de mga le ke we ngor ka kana o na manwa le papiso ya ia vai fo ele papiso foi alo fa kofu lalo ia Ia, alu e fatofu la lo malo lo ai. Ia wala ke lo Yesu ele mal malama. Mai foi lo mai ngole mele le kunga mau. E mka kia wai e lenga le e moa si le poto le tu le lang. E wa va pe le o mai kili. Ke visto le alu pa ile tu. E va pe o fai ya le sala fai ya se ya va ko baki ka wai ese le mla ai a communicate le yo nga Yesu we va vir mal mla le tu plan va lo ai pa lo alu mal lo ai Yesu le complete sa ka lo tai alo pe apa ko fa ye de ka pa lo mangu pa nga wai ai fio le lang sa ka go wa ge la le a ku ka wa ka mau be video ge le lo ka ma ki Mere kuku mai ku kekele. Yo ke ka mo mga kuha ule suwa lang sa subnet. Le fa lo le ngai. Ba fa ku la ko wa ale sten racing ha wa ale iko papelgia bo fu ngai fa ko tinga ke le o me
o si ngai ma ko ka se fulu alo faafetai tai oli ia mo fo taimi ai malo lava faafetai mo le finagalo matagofia nei e fiafi pa ka ya to kiso i o vitana toe laki ali o ali ale ke tio su e la stick ke twa ei si adu ma ko ver o li ma ko ai pa se ale mai le stick ke ka wa kuleti ku la di pa kiso yo alo ia faafetai ia fa o mai lolo finagalo ia manuia lava oe le tina e foi le fa malolonga le tu ia oe alofa tele atu foi leva ia sol tato tau ia fa pena foi la stunga mani ngu falo mani fatkua manguia la le tua manuia foi oe faafetai fase fua ia le li ia au te lole toia nai minute ia o le stato vola au e le fiafi ia mo le atu le nganga faafetai tele lava i le tato maftanga foi ia o le asina ai ngā le wha uma tuai tātou me ta o le ta poi wale la tātou no le vaso le to ngā ta po inga sa whaia e le ua e karesia ma la tu maftanga sa moi wha tasi ai ma ta poi i le tua ai o le tolu a msarunga o tau mo mua le mele nei tolu a tu ngā tangata ta poi o lo iai le lolangi le temi nei tangata ta poi se false worshipper e soto e lus fulu vai pe lua e fa mai o le i le o lo tua mai awani e faia ni e tua ese i o luma a au vai ni fa tusa po ni me te au na iai lo manino mai na le tulanga awani ta po i se si tua wa to nga melo ta po i se ia o tangata ele ngata te tonu ele se tua soifua ia ese si mela ta po ia pesa i lo mo fo ile tu ai o matua i le to ta po ia ile tu vingo le tu se lotu e fa mai sala mo ful mo fa mo e fa mai le tanga valea i lo na loto ele ai se tu a fool will say to his heart that there is no God elu mai mafu fo i tanga te to tolu ta no ile va so lea tangata lona lua o tangata tapuai, just a worshipper. Ia o le whawhiami o tonu. Tai pi o le au foi le au forseio. Ai fa mai Yesu le yoane whawe bulu sumane lua. Fa mai o woutu tapuai ma le leiloa. Luinga tapuai e leiloa. Le leiloa me la e whai. Tele la tangata whapea. Na le lotua. Ai le o malama i lana mea lai whai. Na te leo i loa le tāua le tua. Ringa le se maftanga ma le tua. Ngā le worshipa, ngā le arua le lotu. E worship. Ai le o iei se maftanga ma le tua. Pela lau forsei o mai Yesu. Se o pei o tau o tunga mau. E vali. Ai tumu i punga iwi o tangata o titu tonu. Tangata e tāpua i whawhiami o tonu. Lono winga, e tāpuai, e alu e tāpuai. Ai le aise maftanga ma le atua. Ia ma le melon tolu, tangata tāpuai lon tolu, tangata tāpuai whamaoni. True worshipper. Ma Yesu le fine Samaria, iane whawhi burusu mal tolu. E o mai o naso, e o mai foi nei, le temi nei. E tau te loa ai e le tu e tāpua i nisi i la lo i le malu a mātou. E le tu e tāpua i fo i nisi o tau i nei le mele nei. I le vai eli lea ma le maunga lea. A o e tāpua i le tua. E tāpua i la tau i le anganga. Male me moni pol whamaoni. Worship God in spirit and in truth. Na. Ya. Na vai le po feo na mea e te ofi ai. One of those three. One of the things out of these three things you do belong to. E te iai. Tau si o tatu uma, ta puai
whamaoni le tua. Pawhtei le tua le fiafi, vi ia lo swafa e whawawau. Pena ona whaiwina le mātou mta upu le nei pō. Talo ia e whamnuia i au tangata ale lo upu. Atasi atu lo nganga ma sosoni atu, le ola whale nganga. Aini sio ta po isi se, te tai mai la tau, mai e whapapulo la tau mata. Ina ia i loa, wana oele atua te taona ta po ai ai. Awe se fo ile nganga wana o le ta po ai, bo le whawhiami o tonu i o mātou loto. Ai ia mai ai mātou le nganga o le ta po ai whamaoni, ta po ai e ia te oe ma le loa ma le malamalama. O oe o le nganga, ta po ai atu ia te oe le nganga ma le whamaoni. Whamanuia i au tangata le nei po. Te tai mai lo mātou ola le vai asfau le manuia mātou tue wheloai. Au iei pea lo file mo ia i mātou. O le mātou te talo le ala atu ia Yesu ke riso lo mātou li i mo lo mātou whaola. Amen. Ia, Samoa tātou proclamen lan nei foi vai aso. Tu le Upega ile Loloto. E le wha moe ia. Ta mosa o mea o ngā. Mos tātou mea o ngā whatasi nei fiafil tātou mta upu. Ia, e vot wha moe la tātou toe wheloa i le vai asfau. I le teimi masani. Ai, o le nei teimi. Ia, tātou whato whaia. Tātou toe wheloa i lewa i aso. Ia o la auto. Auna nei poni fono ti. Wha soifo ia. Mo le nei teimi. God bless you.